Elok kepma unggan komen bipungilan iwaran tekie engi kumbuken jan ichung. Juda ama ekeni ta umuntang pang yama kero minggan ukatiping pang ichung. Ude tampang irila Yesu penjan bumopiken ang yamin pang yawechok. Pane piniterak itchotyak. Ente yang pang jimbi meni keri nsarapiken yawangirengilan kampang. Ekeni nin breni yang pang oret punda tangkong. Tangira Yesu ta aningi yawechen tangkok. Pane piniterak itchot. Nandakang nanata piya takta naning kilempewan apuro undengan naka intaning kilempewa komeni api kunyang. Unde yang pang meni wang piyang ewatang yawechok kundupi munapi keput. In ama kumpa tango momi peng iminayang tango uwa momi ni api paulep. Tang kumpa tango momi namo peng imowa momi ni upen api pat imekyak. Erok Yesu iwaran tekie ang yaming kuken unggan iwaran tekie kumpa wapi Thomas wapi kumpa Didimus penta namo ijung. Unikta Thomas kungatjua ambana nurieta nin Yesu kakamang yang iwetjung. Iwerawa Thomas ta yang kuk unde namo nakeriken nirim baram umba jarapiken baram namo ingitang kampanga nanduwa mreni namo tanayang yak. Tampakang Kepma 7 unde terengiran iwaran tekie ingin pian ichungken unggan Thomas penta ichung. Tangkang yama ukut ikyak ichungo upangkang Yesu amba bumopiken ang yamimpang yawechuk. Pane piniterak ichot. Unde yang pang Thomas iwechuk. Namba ketyango pengpang ingit yang nanda. Ba jarap naken jimbi meni ngo ingitong nanda. Nde tongpang banet yara niket tayan pengpang nanda inika. Nde iwerana Thomas ta penjan yangkuk. Ekini anatunai yangiran Yesu ta iwechuk. Ngak nampatan unikta nanda iniktayan. Tangga tayan upangkang ama namo nampangkang nandang nami ni tanayang tongo uwa. Anatu tongo oretore terak api kungatnyang. Yesu te iwaran teke nyamiken kundan kundupi mayap inik tangkuo upangkang bukngo terak na kundup namo kundan tayat. Tang imakam bukngo ganang kundan tayat ngo memberi mandeta kundan tayat. Inta antu tongo iwoyowani Kristo Yesu antu tongo nanaki mbreni nikyang nanda inik tanengta. Tangpang in nanda inik ikya kungapanga. Unik tongo wapi terak jerome nikek ita bukngo kundan tayat.